Ampun, 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 J, 2, Delo, bawa ke nya masih tuh habis pikir yang mangka calon bene karaki balik kemarin berangkat deh karaki nuk ngomong ini mau berangkat tuh bebeja acan sing yang mah yang dompet itu nyanyinya njem HP ngeheng mastikan yo seberangkat apa ente mana berangkat diantarkan batur ih dawa meng lah aduh saatnya kelapa ini nanti deh ini kanan dari sekolah tinggi rumah terkawe deh ada mengenai terus diri sendiri welah berlaguan lah aing ngatang rupana nah dia aku galau karena cintamu aku galau karena cintamu saya tenang lagunya malah gua panjang lain bangsat doang merusak apa kenal yang celi anjing itu satuan orang pada siapa aku menunggu woi ke pulang mah dia dangkat yo dia nanaon ngalah terus gitu kadang kena celi aing dan maksud dan dia merusak apa kenal yang celi tuh aing tunggu aing ngalah bah aing ampun ka dia itu dia non maksudna nyuruh aing dia naon maksudnya kalau pas kita diharapin aing ataupun tadi aing geus ngomong aing sungut aing malen masalah sungut dia ki atau aing gak boleh sungut cuma eta lagunya kita at kena celi aing ataupun aing mah teh nyaho lamun eta lagu teh nyinggung dia dang gane ke dia bangsat doang gorak banyak kapanggih masih kitu kene kadang celi aing rese dia ku ji endang nak bae kapan deui dia ku aing dang semua asa-asa yang kore muka dia dan batur heula na karena perpisahan kini telah lah parusing kadang-kadang lah aing kiamat hirup kapanggih kiki tejedi keasup kena hati cuman kumani coba yang ngasih hirup dengan deh lah aduh salah amat yo terus bilemur lupa kalau jangan kotrek aja buat pagi langsung baik gitu nya Ambon meureun suluh aing lah terus teh suluh teh tak mau kudu ngas terus kuat kena banget suluh suluh aing dong enggak astaga itu ya woi, cek. Woi, tansa yang langsung aing. goblok dia tansa dia yang langsung di kebon aing Kan budak. saha budak saja mana tak dia batur urang gak mau toeng mah pokoknya mah dia bangsat doang
Gerak mau rak itu. Kapan Pan dia boga sana ke bawah. Aing dia. Aing sudah poin. Ya kanan. Ya kali itu. Harap jadah tak endang. Harap malah susah kita gak yang laju cara kanan baik. Ih, parah itu mah. Gue udah baik kau yang tak endang kau panggil mah. Bangsat dong tas si Haji. Ngeunah-ngeunah hees aing. Atrok malah suluh aing. Panggil sekali di modar kau aing. Jadi mah enak. Kenapa mainannya? Ya, iya. Masa jomblo mah serangan baik. Terus balik kebon deh. Hei, Astaga, dianya Ron. Hih, kenal di dia. Buka dah lah karena dong. Ayo naon. Masya Allah. Aing mau kapanggil jalan mati unu sahijieun. Ayo naon yuk. Ayo naon. Jomblo di kebon deh. Dang, Bikang deui. nyaran di kang ge, dia mah hidup saya, ini tipe benan. Sudah coba semangat ganggu ngeledek deh. Nah sebenarnya Jun naon ngaudangkeun aing aduh nya tunduk can hees. Aing nyem saung lah kedeng, aing bobogohan dia di dia. Oh, dia mabur. Naon di dia? Bobogohan di dieu mau bikang eta deui. Ongko nyaho keur pernah diresep ku aing. Pancinta bro, beda. Oh udah gitu lah. Jun. Beb, si Endang parahnya. Oh, istri mah edan. Di leuweung beh. Oh, jomblo deh. Lain Endang pernah bogonan? Lah, suruh bahas-bahas eta. Ulah pernah bahasna. Oh, ulah lah, orang mah ngomongkeun masa depan orang weh. Oh. Oh lah. Kudu mesra. Ya, kia. Calonku hilang diambil orang apa jadi Allah kamade coba kok ieu mah bener-bener aing mah ngapaskeun ieu panggil Kiki teh jadi Aji teh jadi Roni deui mau bikang ongko nyaho eta bikang pernah diresep ku aing bawa di karepeun banget aing hih tong sampai lah hing lah. Woi, Ki. Oh, dia zaman kuaring ngagem kena ngalah dulu sini. Bae. Dia mau pohon suruh aing mah bener gagal. Dua-dua naik. Kalau dulu gua amat nih, nyawi. Aing ngalah suruh teh cerkan buku anak. Hampir yang dikadek. Kan mampu ngalah suruh awi bae. Lebih gampang suruh awi. Pan, ngalah suluh. Di mana kita dia bisa cekan kuno boga anak? Tak kurang endang aing ngalah suluh cara kanan. Setelah kuno suluh dong emas bae-nya aing cara kanan. Ampun yang kasih endang. Hi. Jelema anak kok gitu teh. Nah, kayak gitu mah kebeneran. Nah, Tajai ngalah dia mah tepuh karun. Tarik kan nangis surung-surung deuleuh deh kalau lotor aing tah. endang. Oh, Bener Ki. bener aing mah. Semening tangan beh hayu. Sayulah. Kagok kurang pihak teh jelema. Cuman jelema gitu mah aing mah kagok enak. Wah, iya sawang baragus yo. Beuh dah. Dua ngablut kira kabeh mah. Untuk sebuah karya yo. Nah, sikat. Bukan can kaur-kaur laju beliang ta. Mode bol foto. Tetap biasa. Ayo emam atuh belut. Ih, emam. Basieur. Sawah aing baleuneur baragus hareran masya Allah bae. Hih. Dioyos geus beres belah.
gituan lah. Tolong anjing doang. Anjing lelak yo. Bangsat dia. Aduh, mang kuna enanan mang. Goblok deui nage dia kok. Menang aing lah kan do cileletik du sepanku dia. Aduh, Goblok. kami yang ngusap disusukan. Sukan saboga aing ieu mah masalahna. Tajukan kayak koeng dia. Bedakeun dia koeng ka bapak ini. Segera balik ada itu bisa di. Dulu koeng dia. Balik. Balik. Koeng dia bedakeun ka bapak ini. Ya kan tadi tuh. Goblok dia musuh. Bangsat doang budak ya. Lut ngong aing ti leuleut. Aing segede di arusepan. Mau teu harnakna kana aing. Goblok geura panggil deui ku aing. Mau ar. Teu mending nyang heuy di dieu. Kapir teh kudu ka saung leuleutkeun budak bobogohan. Ning di dieu aing mending ngarondaan sawah daripada ngarondaan budak. Indah ieu teh hirup di leuweung. Belucan menang miliaran. Bedakeun koeng ka bapak ini. Astagfirullah, dah kunon wang. Gede-gede curi. Bilang budak leutik, ulah bae. Kunaon. Iya ki. Dari tanah aing keur usap dah. Oh. Endang datang. Ngejebur aing dia mah di dupak. Parah anta endang aja lu. Awak. Wabok awak. Tak endang. Ngejebur aing asa aya lentahan. Ayo dia kumaha tah endang dikumakeun. Ayo kagok. Kau kanak aing ka budak eta. Jadi kena korbanan. Korban aing duaan ku endang. Aju dari yang nuk maya. Mas rencana be ditu ayo. Langsung nolong. Guys, ikuti be cara aing. Yang di mana kau di jelmana di mana? Aing mah Di mana jelmana? di ditu di sawah keneh. Saya samperin nolong deui lah. Ulah bari curik ki. Ayo. Budak na tuh. Mana astagfirullah. Woi dia. Enang dia. Bonang dia. Dia kami. Woi, ayo. Enang dah ketong. Lo ngomong ketong. Ayo. Woi, ampun. 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 Lo macam-macam kan aing. Oh, ya. Dari ayah dan besok